Mizo ten kan mamo financier na karon chop chua hi low end ula description a hian financial games karon da buka he video hi hlok pui lo in fiadonia savings chu kan sum tho chua sa mang vek lova kan da that hi ani invest chu poisa kan lo da that sa emo kan lo khol sa kan pe pun le hi ani investment a chuan financial product emo non financial product in poisa kan tipung le thei ani financial product a chuan fixed deposit ti te stock market a share kan leite le mutual fund a invest hi ani thei ani non financial product a chuan ram kan leite rang ka chak leite silver leite hi ani savings le investment chuan kan mahun atan kan mamo chi hrang hrang min tum sak thei ani entirnan bazar na atan te kan lo dream thin bike emo car emo leina atan te in le lo in din na atan te min pui thei ani savings le investment chuan kan mahun atana kan ton tur kan hriat lok lo heng chiat na te dam lo na te le thil chi hrang hrang atan te po min pui thei ani savings emo investment kan nei that lo chuan heng chiat to thila hian kan buai viau thei ani asset kan ti chu kan thil nei engpo sumin tho chua sak thei hi ani heng asset kan ti te chu atlang puin kan in mun te stocks bonds real estate pensions saving accounts insurance le thil dang sum chang thei te hi an ni liability kan ti chu kan thil nei engpo tlak ran na min thlen tu le ba kan nei te hi ani liability a chuan loan kan ti te midang thil kan bat shim shim kan pek let ngai ang chi te credit card te gambling te le thil engpo sum tlak ran na min hruai thei tu te hi an ni sum kan nei to lo wang emo sum kan mamo na wanga mi poisa kan va pu khian ba debt kan ti thin ani inflation chu poisa hlut na tlaniam tina ani a thil man sang chho zel soina ani bok poisa thil ti theina tlaniam zel tina ani thei bokang mana chuan megi hi cheng somin ka lei thina tuna chuan cheng som panga in ka lei to ani chenga in megi man hi a inflate tina ani chu power of compounding chu sum kan pe punna konga apun zel theidan soina ani a sum kan ti pundon chuan capital kan nei angaya capital atangin apung aron oma chumi apung le capital atang chuan sum dang kan ti pung le zel thina chumi ron in ti pung char char chu compounding effect kan ti thin ani tuna hian rule of 72 omzia kan soi fiadon ani rule of 72 kan ti chu capital sum pui lo nei tai lang engzat po entina na sang khati lo mang tai lang sum puya hemi hi ale thok nei turin kumeng zangai ka mo ti chu chhuana ni ta ni ti chon heta a formula hi om ta heta hian 72 hi aroin pesa a rule of 72 ani na takha ni ta ni chon hela hian a interest rate a pungza tu rakha ani ta chon hela hian kumeng za nge amamo ti chut kan chut chhuat tu rakha ni ta ni chon he kan chut chinang tuna hian bank fixed deposit ka mangdona bank fixed deposit a hian tuna hian 7.5 velin han chut tai lang a pungza ti 7.5% vel a pungta ni fixed deposit a hian chon hi han divide tai lang kuming za kan mamo ti kha kan chut chuak thei ta ni chuta chuan kum kwa le haruk kan mamo ta ni aum se chu he kan sum pui sang khat hi ale thok kan nei don chuan kum kwa le tharuk kan invest angai ta ni
kan Peipung na ngai ta ni chuan tuna hian fixed deposit in ka chut ta stock market lo hmang vele thung tai lang stock market hi an chu dan chuan kumtin 15% velin apung CAGR ani ti hi an chut ta ni chu hei hi han no re tai lang so stock market a chuan 15% kumtin apung thei ta ni chuan chu ta chuan kan divide chuan kumeng zai kan ma mo ti kan chut chuak thei ni chu kumli le thariat kan invest angai ta ni om zia chu stock market a chuan sang khat hi kan capital hi kan sumpuya hi alle thoka kan nei ron chuan stock market a chuan kumli che kan ma mo ti na ni ta ni chu rule of 72 ina a ko mu tum chu ani ta ni